Imaynalla kaygi kuyamasi walejyachu, sapa ujninchik yachasanchik imaynatachus imatachus mikhusanchik uhyasanchik cuerponchikta cuidanapaq sumaqta, pero a veces siminchik atipawanchik mana alimentoyuqta mikhunasta mikhunchik, chaytapuni noqanchik deseanchik, pero kunan Diospaq qillqasqan niwanchik. Kay libro de Jueces, capítulo 13, versículo 4pi nispa. Kunanga ama uhllaychu binuta, nima wakin imata machachikkunahta, ama mikhuychu nimata ch'ichiyuqta. Cuerponchis Diospaq wasin hina, chayrayku kallpayuq limpu kanan tiyan, chaypaq noqanchik mikhunanchik tiyan, frutas, verduras, cereales, chaypi kasan alimento. Kayta ruwaspa mana nima ongoyta hap'isunchu, chantapis tomana tiyan yakuta, paypi chawasun cuerponchikta tukuy toxinasta. Noqanchik kayta ruwaspa cuidasun cuerponchikta Diospaq wasinta hina. Bendiciones.